Nagaling jong ihi ya ka police department higran magpasyang Indonesia niya. Namar ba kung angkat ba ng kem ng karoy. Di lesi kam don kita ka jikship kaya na liang jong ki. Di kami ni kalong ba nag government kalapan ship kaya yung dikapunta namar suhu. Kung malaong mo ala da ya ka ya kun kai thao kun le no la ban dikit balem la ban dikit di drop sa. Namar ka jing bam skopsen ya ka jing trekam jong ki pulet ani ka jing le persha jong ki ya kinong di ba na khai drugs kinong ilam jaka sang hinyo tap youth council ke bi man khanra man ta ka chanmiet ya ka muda parking lot hadin ba kiliyo man kem la ne bat ya kinong di drugs ba korup ri ki drugs kila thang hino yonu drugs ka te ka chaka ba don bok lang kharung do ong ba ka jing thang yo drugs ka te ka chaka kalong kem senia ya ka jing trekam jong ki pulet ha ka joko pon ka liang jaka sang ka kanturu ya ka sarkar maka day man bu reki rehabilitation center man pe ki briu le basuma ki briu ki bangop ni ki bakani ki kam khai trucks ko juk polong man ka lang juk seng ka jai piteng yini ka kam persha ni khatma persha ya ki truck ba kam juru ki no khai ba ki no trucks Split bani ibadan. Ma. Ayuh lagi plastik kuntur le ki pot sibur kuntur bo isi jakak pangben. Asal yang kuat ban. Sa pot sak. Ni betul betul panggil. Panggil. Sama. Panggil ni. Ember ni pada terang le. Ni umak ke kumlet. Ji, sudah mas. Terus. Sudah baru ni pun. Plastik dah. Toh anak lain juga new tribute council HPC sekme lesi ketika sian ke balai ya kebangi lalai hakeling jaka hang ni ko nang ba chlong ban lei ban khamran ni ban red sepang ketika jingdi drops ke balalong open lani ke balai di pathar jaka pajba ni tang bagi di here ke don ro ke jingdi di kumalong mentasni hakipor kumba haki sanbaji ai ngilas dang ban khnrai kaneka than jong kan khnrai lat keleng-keleng nadu nanti di road kidigi thanya balik po jil road bat kham tam hang ne po ka muda complex dan ne hang ne po parking jong muda dinan yang jong kenhon ha ka jisha ngaswa ban ong yep ka imlang ka salang kat banang ya kisni kalang sudur kham tam hang ne po nong ba shlong kajingkan rai jung drugs kalalong salap siapa palat liang menurut pan OEP bahkan nuk ba shlong
ladang mangi kum ki kan hul sang balang lan ni kiwi pat kibar kino ye pet parman nam dak jing sneu kam drugs ladang ni kendit benreu le se hadin sanu is muslim ka shlong la long ku kas zombie city ka shlong ya ka ba pensai i ya kitiki break plan karni drugs kinla kin chuyat kum bayat kum le i ha kitiki street of Philadelphia Kensington ma kum le i kum tu kisah kan shlong nong ba shlong thì cũng cần hôn và bị ngừa bắt cái bác kia ya cái imlang di salah namar kum ong iwi long tumi lada kum ni syukum ni ngangit scam bahadin ka tu kan islam ban mi na yeng ro hab ban khot da kibreu jong ka an ban sunram ban a company la ka gilik shopping lan ni kilik ban penet ye ki kam jong ki shmet kan ni ngangit scam ba kan wan hi hang ta lada mangi kum ki kan hôn sung balang lani ki dorbar snong lani ki breu kham ta bi badan jong ki bade ki bapet mo jong ka an kim la ban pet ngor lani kim la ban kun persya na sumot pendram ro ka joko po nak leng jong ka kan hon ngi ju slo ba ketika police department lani ke government ba khlia ka jukop par ka juong ngi hoi ngi sakhi ro jong kman ba kila ban eradicate lani ban rat khong ya kiniki underground group lah ni militants group apa set jang ni minum la ban lah por belum garo la ban khiap lama ye ki seng den ti la dam ki la ban khiap lama ye ki militants lah ni ki underground belum la ban khiap lama le penduk jat lo sendiri kini ki ye ki drugs mafia haban on la ni kita ki drugs dealer po nang maslo kini kalau ke ba ni kum kenhon ni haban suba don silender ni hapan ong kum thana mar bakum ong lani kum mani thoi pi wat kibriu jong ka an ro ngilap ni saki kidan di kibadi lani ki bapan dari kam drugs imat kum ong we ni kirang ba nakaliang jong kibriu police department yo le si don pring jong ki ka salary hapo sibenai kapoi tangkup tu henry lada kablak moni lumbau drugs lani kilak ban yadin tak sisni dan ini tak arsi kalau double yang salary benai ke jongki. Tiga kau pun keren apa saya? Ya ke surga kam tak ambil department. Sobawa nomlek kam kai. Ya ketika kam keba ngi ku mencet benerem ngi tiang that. Namar ba ku mau pilih kini kinat ski kinat sembadam. Tam tay ipisai bakal lo dingka. Peniap dia tu driver pemalki. Kijingjam man hang ni hang di pos siap labom lo penpat ikiyit. Tang bakin yo tu kajingjan ne po PB hang de po kiting road kilarung pet hak meski man syai ro tim salia syo namar tang bakin yo ban luti bat ban yo ban hidrox de kajela ka jongi kadon kam jing tri lang nge kentu ya ka police department soma ko mo pilala ban pen tron gi sing le no pen tron chi sundon ya kade kajing kenrai jong drugs hapo nang maslo tenalia jong kenhun hanika mit ke bomta ngeleyo pat om dunai ka arpo arngon sangot opteng jong di kenthai bat khat plangot di chinrang kre ide jong ikman ye gidi powders ki blaset hiti container baret ngiladap bantang namar ngisul ho ban IT ke police department kumong no ni gerang ba jong wi ke shnam wong ban IT kulet kasitom namar ba udu kena tahadin hitang mir ulalaj lan dia ski bobot lalaj here mangi kinong kem ngi habani apia sepokot malau benar tenale jongi nginya ngidap porendang banong ban IT gidi kam police department here tangawe ngi keren syai balada ngilap kumide ngi peni baik bangilong hu ngin thang habasit pasai bat kum joro ngi la peni lengba ka jing sneng jing kraw iki mende ko mo play ngila pasang markliang iki bat ngila seng ru nak len jong kenhon bat ngi kwa hiro bakini ki chat kam hangne po nang maslo kindu chat na tingi don kam jing trilang kane kam dum dei tang po tangi kenhon HWC bakan mi sikmat ngi ketui gui pat ki kenhon seng balang bakan mi sikmat ki dor pasnong kam dam ke police department na ketu dak sokya ya kini ke sarkar pemerintah so bhala da PA ya ke generation kebansawan PA je kena division pemerintah, daduk pemerintah kapan sawan. Suwan le EA. Namar wat nom ong bau drugs. Wat nom yor keben ba tang tu bedi drugs. Yo kan sapoi
hak kerpong lan ni hak tekong yin ke jong pi yo drop si dan kam ji trilang bandrat ding khang bat tu mung lo ong na ko support ka government ke ban chim khia ban warak no dak jong la ka jong rehabilitation camp center ya ke bai kini ki drop sadek nama ki don ki no peding jong ki ong bangila kwa ban kelah ada ki kwa ban kelah bakin late sikit ki kini rehab Shimet jonor kimla ban ber nama ba ka expand le ka jipulot daki khat hajar do arpo hajar sibenang tila da kadan na le jong government le si ngalaban ong ba kini kinong di ki bala kerni le si kan yarap yaki lada kamerap 100% rate kan thanda la ne kata kanjing padan kam drug support no maslong kam duna tina le jong kedun di keren tak pasai pi banani sikmat ngenang ya hakeleng kinong ba sulong ban pentikna ba kata kanjing di hapo ki lentik pajak dan mereka jadi kebal hari ni kita ayam kita pernah berdebat nilai complete bakal jelek kalau long open sebuah pelat tinggi ngenom cak dari nilai bakin nilai yang kini nomor ni itu ada ni ai lah hakui keski lesi kisawan tinggi yang lain kisawan hap lagi yang jom hiba ai yang ni kamera ngap penerkam ban inject ban syringe ladi lani ban penerkam drug te ngesukmen bah ketika por komda nak leng jongi ngelayo ban hangi ki drugs amount kan ula koi kitu ki syringe dei kum to de ngai kadi kan mong message siapa koi bat kham dam ro ki kimi ki pa ki kop OEP lada kidan ke jisu khan mali ki kol kumala kran na wini resource person ha pangila khat apo ka wina ka awareness program ke jongi lada juga ban phai rehabilitation center semua benda cek bahan nama kidan kiri ha thang the po nong ba sam ia ka ba ki silong tang ki ba kamai bisa te phai kiri ha ko biang kno bagi kun jong hero kinalawan kino fully cured dan kino 100% kit put na tu jingpang di drugs and ka jingkan ni drugs kitang ni hina kalian nalo drugs ngilayo ru kenja ngilayo ru ban kem yo we na ki kena hakajo kapor openan kam lang ulale openan kam ini ke PB kum ke market pemdai tang ban di dan pada di drugs henry ban punya ya kini ke public kena kita di kam ban punya nuti we ni kisah nam develop lah di ni warning ini omdai tang ya kini ke drugs user henry wadi kini lo nomor ba Timlang kesalang jongi kampat priang untuk mentam deh bapilek kum siri nongwe. Majoriti di bar jelas sudah. Majoriti di bar jelas sudah. Ki kasih itu kidan. Dia obat ini kami. Kini ke bang yabat bentang lawan yat menena dunangan kiting road, dika chill road, bat kini ka han nailah. Hang ni po parking lot meneng ilai obat kambun nang ni. Tenang tu pada kidan ki balik alam sesuai we jaka ban ngilawara lah Baju supply kat dia kan. Udan we uba kam entertain sila ban ong tin reng tin ong we ba uset penlong yakini ki nong di pakin yalum jaka ka jo nomor ban kamer jo ngi bio ai kareng ngila warning lang yo ba kambun hi kadina tu we kena kan thai kena kan thai kepada absor senam kerta kena kena khat nak ni la yo bun bat pro ki drugs balang liyo kem ngila dep hang no bat kila kla dep ini kiwi ngiyo tang syringe bat ki kaltini pelong empty bom dan ni ai let's see kita temu ban peniat la ne ban bum no ban distribute pring jongki ban let ban di shaki we pat penakam Ko gubornya mela dia budai tahu nak kau. Macam kulit jadi mana? Kumalong hi kilan bat gini beriam de wat bo penen ubat dei hak unong di wat kan dei mene kala dei kanong di de kam dei bo penen kam la penen kam ngi sutmo bagi yo tang ti kuria baren mereka tu mene tang tu wi kena kan dei ngilala kum ar pole putli ko tinai baren ci sini ki wi kena shinda ngi yo iki basong ko kan kuria baren Nila penong ba kapiri bat udrok si ke sarkar ke lafer kan nomor padang kamla nomor kesang palang taban kem drok sing penong ni haban kanwan ni hakatai nomor bah utama ne i wakiam drug solusi naglen government hoi kila pasang kita le police department ngiro i police department nani ki police station ki ba train hop hari
hak nu kan hon ni kilang yong gidon tingidon ka jing artin bat ngikwa kaban kong hi kalau ngapus department kan perkut chua ya kita gidrok user ki badan ko department jong ki perkut chua ki bat satrai nang taneka Bukti orang mana udah nunggu nak ada jupnya kita ini no. Atau dia thona ni pi lese di kanu jaga kita ni kita ni gilai ong gudu pim de upnya ji gini giba hani po ka than dai la ni bro we uyo la commission mo ro digini gi sini kiba nang kharoi nak support ke mo ong bangin kwa ba kata Shillong City la ni ka nong ba Shillong jongi ka nong ka zombie city ko mai le I ko street ka derfia Kensington terter ini kuat baka Shillong kita ri February ba kan kelador lane bangila ban ngin pun khoi gini ban kelador sesien pan baka Shillong lane ka nong ba jongi kan laj tinggi sini ba laj Atau kemudian yang betul ini bijak ini untuk nak bangun. Kemudian yang bakal dikasih jongi kamdan kita ini. Ban ong kumta ngatai im pej ngi I khamdam dalamit la ngi ya kadika than PB kadai tan ko ala dang bakla kadika hotel Pegasus Hotel mo hang tu ding da pi yang kali kilawan porsi kum ong manoromono kilawan porsi lawar kali dan kipawan da kata kalenti dan badai lembak gipim kan kum ong mena kilawan ban terwala ne wan kali jadi kita kibalamat ibu kita jadi kita tahu buat kita ro kampak long deh ka society jongi ki masalah jebre jongi nampak ya hab ba kini gibreo kin wan ban le ikini kam habashit apa syai le hat ka kam tam ni ka knai lat mo kedai ka le sing abang ong ka pedeng jong ka nong mak shlong